Many. Again, pa hene kofi mensa adwene papa na papa endu anim kan information centers already this way ada romantic Kasiebo no wanu mo etrema ma so pempem e wo my koko gan ha enso atimi anya bi atie titiro poema ntabro mantamu ena asante mantamu. Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya jibe bia anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman Temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center o Yawsewro Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Die Yesu tumdwa ha Awurade na ye information waye boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asane Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono Information Center ewo Achim Esam Abnaseman infid Nyamene Center wachim Ofosu Krom Ena Nyame Asam Information Center wo Achim Krobase eye Nida Sonia Awurade Prince of Peace ewa Strasi Somwa Heba Information Center so som se twitwe ewo Achimdan Intiamwa Junction Peace Information Center Wokokobe Eno se anyina se Ko Sam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Info Biz Watakrasi Tokuya Ebutu Achim Odumase Adwempa Information Center Ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo Achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Da Kingdom Come a Police Level Asuoko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center Yada wani mu nyina ase afi bi nso keka ho wani mo mabia bia to mu nyina ba bia butu bia wo enjoy Kasiebo ni firi bia no aseda enka ho na mom abe fonten tanso Facebook live Ahenkan 93.3 FM yadem YouTube Ahenkan 93.3 FM also yadem ko ne kodi achi e ho no adwenche utimpo asefa gugu ho ye baba ni abekenkan dia ma ebre sefatem www.ahenkanfmonline.com semno yatintim bi aguo no afi ensem ni mu nkyeremu enie ya shefu ado akura kasa eden nsema odo dia todwa na anim se akura de nani ekire mu ewo framantamu voter region ekobo entoa ewo na probo ni emu na ena ne nsema odo de wodi bi egugu fom pa jese enya agro na opanyin no kwa na akokasa wo kasabidie ba akoso wa branketawudie no ekoso no ena opanyin todwa kire mu se wono de ohuni se pempen orura Ankane Ghana ma panyini John Dramani Mahama wonu su bie na no ba kum yenu bia na ne APP aban ene wade adane chapia ene sina no ene worry na nopa awia anwumere ahomache ajesu wo twa mada pasa aban yi sebsebe mpraduasa wonu ma mo number o ma beju o man na se wo man no achese enya de ketwa na nna do dagwa gufado kasa dabi o so ora John Dramani Mahama sebsebe kasa ho wo gusu wo kasa nyina no ehuni se yaudie bi wo papa ni mu esense afempino ene aduno abato na ye no besinna papa no nje ne ho entumu se wodincho da biara eda etu ase saa asem na na se tirimu pa asem na ehye papa ni tirimu no sabe mpradu asakafra cho edi papa ni nya eti papa ni bia na no bia no akasa bia no akaisa 2022 election no milusu ye pe na kana koma na je se afi no ensem bia befiri anu bia no sabe kafra cho na ode ba abontren o tram se owura John Dramani Mahama ni NDC aban ogidi ye pa se braso eso mo gitum se abane de omudincho omudincho from na afenso so mo ankasa kaja ometima ya mu hye ye ene Ghana fo kwachiro madwe na se no mo de ma wono mo de ama na nso krampo de Ghana fo de 100 da biara da se Ghana fo pa sa beto abade amandisi de da ogidi ye se eni wo mutim na so ono de ne nsem o ka cha ndisi fo ene owura John Dramani Mahama nyina ne se afimpinu ni dunsia omunyintum so omudincho afimpinu ni aduonu abato so omunyintum so omudincho omuni se beboa omo no mo antoto omo nyoma eye na sansem we de ama na nadangwa gufodo ni abri nyina no a o ka sansem we no owura John Dramani Mahama kopie mu so ewo aye from mantam wono ma eno aye asogri yam so 2022 de no
okopie mu ase a wo kasa no ene ne odi aban MPP aban di si wo ene wo horo wonum papa ene wo se an wonum sole o so beko atia eye ketache dwum de kankan ne preye enso mo dinto o mo ba eye ketache dwum de kankan preye o mo na do mo afori mo se mo se mebo mo kofa auditor report 2021 de nemra ni ehwe mbo hu aban mu panyfo pa sika form ensa ase edi sansem we no owura John Domani ma so kokka ye e fra mantam a etu Ghana man panyin na nadanko akufado se akoma ono so wakuchiri ne dia enso ede ato ede amane opanyin na mayentie na nadanko akufado nsema odi to dwa no ebi. I express confidence in our ability to master the situation and bring our country back again. So these statements, we've lost control, I understand. Mr. Mahama still has not been able to assimilate his defeat. Twice to the man who he had said could never come to power in Ghana, and I think that every night when he goes to bed, he's consumed about the man who has not just come back, but given him a good whipping on two separate occasions. Won a landslide in 2016, and again decisive margin in 2020. He's never got the figures that I've got in elections in Ghana. He knows that significant progress and achievement has been made, and that he himself is caught in his own trap. Today, he says that when he comes, he will not touch free SHS. He will review it. This is the man who said it was a poor policy. Eti wei Ghana man panyini atim Ghana no numbre mu no na nado dan kwa akufado wo from mantam kasabdie baako eso akwatena ya ja one Ghana fo bon komo ene odi ensem wei ede eto adehye mu anim. So there, brofone name 1 minute bia want to rush kondomiri. Wase papa ne yaudie woni mu. Onso wanji ntumai. To Mahama so president adibiem. Minim amsa. Papa. Amsa. But Mahama so tell bia aya no hu ye bi hu. Adai. Ntu antrans na obi mma. So baba akupe o. Ba akupe omo ma ba so bia ba tutu. Aka ba aku. Waba one. Ghana man pedada His Excellency John Dramani Mahama. Waba one pe. See 4 terms. Si ba ako ne de obi de no obedi to aso. To ono no de ono ankasa de okọ Ghana constitution wadi 1 pe. Wadi 4 in years no pe. To 1 term. Aka kan term ba. Ex-president nyan baby kwa. Eno ne de ya you asase de ofa na form. Ene de so okọ ne ba bi na e ba to no. Enti sisi ya fa ne say NDC for. So omo de Mahama ba. Na Mahama di wie. Ontimi nko biem. Enti no afa no musa be pe kini papa. Na nanima abe fresh. Ye nimu no. Ade to mo starting for nipa ne embassy say. Na mo branding nipa no. Na nka nya ko ba no ko so 4 no 8 no. Na omo sade John Dramani Mahama yi ba. Wa ba bia obetumi afa. Na so fa next 4 years na je say omo sade baba MPP. No mo tutumi mo. Enti Mahama nka be ya ko no mo memi dem su se ko transfer. Na nko mo fa obi fu from bra. Se anya hwekura onya we tu ni so. Tika ka tu pe na nka ye nwotwe. Na nka ti ana papa no ontimi ntrance. Na me yo ya no keka no. O president said honorable where His Excellency Wadaru mankafa tu ni chai. Uda ka ma de facesse ni sa. Tu mi ade. Ahwe onya. Ezi akura wo kwa ba na esa na se wo kura wo ya yi kakre o. O ya pa ade dodo. Because wo benya force so a. Na se wo ku ni nam no 10. Meboa. See you dey obi 2 12. Break the 12. I break the 12. Open 12. You break here, do my person break 12. Adana yes. Baba akobe. Adana yes. By Abraham Muhammad, na me say come di the from back, any di the from back eh. Na isi wan na usu. So ni asem. No. Wan. Ti ambisi kakaka nti. Ye nya ni anya uradu for. Ahoto. Po, ka hoto su project dey so project ya be ma nkunya. Ya ho beto no.
ama canopy bagana ye breyo sre asemu NDC mu kon MPP so kon ya kwa ne bai igina ho ekra don kon mi so ekra don kon hwe ani mu no ono so ya kasa go be di de ekwanya ka wusi hei ozise training je be daka okofa no he okofa ne he na ayi V8 no de MPP for don so mfa ne he adwen okay V8 no mo de Gana some go for those o freelancers for krampo nya de ketu o adwen o menya ai radio TV ka se gu port omo chani free omo e ka se ya de ni nyama sam chofo se chofo nyina unya won simpia akora ye freelance foi so omo de omo adwuma no manage ho mo lance na ko omo de omo fam na kai on air for years su de 24/7 ye ni akere fo me ya pese mi so kako so ngwa na di ye ngo de ngwa di na anwa baba ro to mo asio omo so tren no mo tren di asem no omo so omo ti tugu mu se na asam na jibum freelancers abusua yanko yanim ewo Kasiebo no ye ni mahama na nasam ya twene tan twininya akwada kramram na efifi mantam so afo ayo ni manyamfo kwabna dankan kwame na dankan wodi atu dwa ya wose Ghana man peni dada John Dramani Mahama se yesi MPP nya ene nankanya ndisi si yesi MPP nya na adodan kwaku fado nya kwafo obi aba yesi Mahama John Dramani Mahama de ben wodi mu ye owura kwame na dankan enufu papeta to asubie mu a na wo kire mu se Mahama ye de abenja ne kura no nanso wantimi anya hwe na ye wantimi anya hwe no wasa kwa akotra chie en wo to ayampia eto boba park ne so se na nadan kwa kufa da mamuo no agensrepe en wase afa ne ho ben his excellency na nadan kwa kufa do guso ke kanioma ebom ya wo hwe se Ghana sikasem no hunto tua do beja na so peme enti Mahama ni problem pa ne ya sapompa ewo Ghana ha ne sen en wonya simpia ni apafra na ne ayampia saare akutiaba wasi wanya yo tom no betna so no wanya hute amagana eye owura kwame na dankan enufu wasanso to asubie mu a na wo ba mane e kirem se say ya de Dr. Alhaji Mahamudu Bamiampo esi ho ne de Mahama Jane nchan a Dr. Alhaji Mahamudu Bamiamu odu wait ni mu odu papa tukutuku eche John Dramani Mahama esanse Alhaji Mahamudu Bamianam ne vice president wodie so apredia magana fo no Mahama ento baako sei enti wode wo ka kire dem sani obi adi ni lem no kwagina nsimpie ne apaso na corruption onu so busa ne se Mahama corruption wo ba na he na wutu ase. The last person who should be talking is President Mahama, former President Mahama. Fitting vice president, say your nurse, say your teacher, say your driver. Yes, we need to challenges, Haba. Be so there, no challenges. Mawabe is alternative President Mahama. My goodness. The Ghanaian people as people with short memory. Yeah, we be young, come go. Maybe sapade wo mine zinum wo mine nanem na wo mine afum yede o man paying that desia yede owura ba omia yedesia. Let's make a choice. Obedi vice president ata wo frankata se sha bon no. Remember Amajaro, remember this Brazil empire ma yobia kake no babaka that Attorney General then Minister for Justice. He led the pack for what he could get for his pocket. 50 vice president Abido. Indeed the president set up a committee to investigate him. From vice president Odim Nekayeye Modbaya president. There is not a single sector of managing this country. President Mahama, you know to what? Look, your man some thumbs up, not one. Nufu babe atene kai okaso ogba nufu ahunyu mama wa kasa beto kakanka ebe ko zigzaga mpapa woni nyum to pa ne nufu ahunyu de woni to papa tidam de nufu aka ne din wono ono na ehwe emfimfim mantam so nto ya soafo de ma emfimfim mantam eye owura kwabe na dankan na woto aso bia ba wo se hwe
John Dramani Mahama de wo church wa Ghana ha say no e wo se ya kire tena akunya so KG1 fo akunya ni bi so na ya kire le sa Mahama wo sori ya na wo de Ghana ya bre ena Ghana kwani economy ayaden yesika sam no ya ntutu ne ye Mahama wo kwa uguso keka to ayampia ena onu so busa ne se wonu every abendwa so akono na enioma papa bempa no de gu akwamu anti se economy na ba fo mo wa no a wo ka bie wasi ye Mahama ede ba de pa na Mahama Ghana man pani dada John Dramani Mahama de gu akwamu anti se Ghana yesika sam agensre bi ono so no na mu se nkuruma nya pepe wasi nya na Ghana fo enhwe ye papa esansa Mahama no one nam ho no a waso wasa president adie no woni tactical knowledge bi adwefufra bi enkura no ya wode baba sachira de omem Ghana say enti ma Ghana fo emfa wo maso ma no kura ene Ghana fo empiri mo makoma e wa bra John Dramani Mahama kasa se Ghana fo empiri mo makoma no mu tie ensema John Dramani Mahama JDM bale bambo de hye ekeka kanu a na so mo petro mo ho no mo sa de Mahama ebetna abendwa no so biemu ani ade anya nipa Ghana fo betre so pa atempenti kwanti ese obenyansafo yebudibe yenkana sem. When your space recasande, it is because clearly, and it is not in doubt, clearly, the challenges. Now, pada, you are saying there, President Akufo-Addo, Vice President Maumia, Yejilanche, Mama, come and pick it today. Are you telling me that he has a certain magic wand? Are you telling me he was a disaster of a president? A disaster. Such a monster of for my manager. And when he hesitated office, so me him the Ghana for now that we're paying bread and butter. Rise to fame. You there? Waka jibusa. Waba terminal 3B. Waka jibusa. Waba ya wafanya Kwame Nkrumah overhead. Waka jibusa. As waka ya wafanya Kaswa. This is right to fame. I brought to Ghana the nitty-gritty of management, economy. He had no answer. As for corruption, in fact, he was very deep, neck deep. Oh, yeah, he has said, in fact, God-bound duty. We need to save this country. This country must never fall in the hands of former President Mahama. So unfortunately, in fact, he has never changed from his old self. And turn Any abusianya kwahwesamna wala ewa oyamfantinyi ti nensa no aka no de bum tope no waka to de tem nipa wote ni kai kane no na wono ena ye finfin mantem soafo na kane no ena hwe efinfin mantem so se de what ena eye ma me Justina Mary Godbom ena hwe kire ena toto nyoma kane ne de na efinfin mantem sinisi edana bam eye breast ambassador owura Kwame na Duncan Ghanaian no for musician. Ghanaian no for Kwame na Duncan. No for the man kwa. Oh yeah. Na yakuya nim awanza fufro enso emu. Nemom undu 18 years en kanfo ma no for no hye so. Agane mami kwate. How? Aganim na sebedania wo asantimantam no ogina adehye no mo menhia nof anamwo eye onimonyamfo Collins owusu amankwa ono ene yeto eye promise ni wieye ene olusu ya papa iwana bebo some no odimi naye ase ni huda ne pa okai pe no abopitio se da bi anam se da yeso na opanyina kasa dia to dwa mu se eye sa garam se ku ane aban ne abre ne wo se wo kun onu de otimupo bi pa na so osusu se anka ne Ghana man panyin Owura John Dramani Mahama o hye akire onu na mam enkrofo mbora no o munya muntu o eye ebeboa ana manfo